त्रिपुरा में सीपीआईएम के 35 साल जंगल राज से केरला में एलडीएफ और यूडीएफ के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केरला में चुनावी प्रचार करते हुए यही बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह इस समय केरला में है, जहां वे राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की ओर से प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केरला के कालापिट्टा और धर्मादोम में आयोजित दो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभाओं में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, सीपीआईएम के 35 साल के शासन के दौरान त्रिपुरा में जंगल राज कायम हो गया था। सीपीआईएम का दौर हत्याओं, बलात्कार, माफिया राज और आगजनी के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में जंगल राज का अंत 2018 में बीजेपी सरकार के गठन के साथ हुआ। हालांकि कांग्रेस और सीपीआईएम ने त्रिपुरा में एक बार फिर से हाथ मिला लिया है। During their 35 years rules, countless murders, burning the houses of oppositions, then rape of the opposition, included BJP's Karyakartas, even Congress people. 35 വർഷം ഇതേ ദുരനുഭവം സഹിച്ച ഒരു നാടാണ് ത്രിപുര. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, നിഷ്കളങ്കരായ ഒരുപടി ആളുകളെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി. ബലാത്സംഗങ്ങൾ നിത്യസംഭവങ്ങളായി. ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വശംവദരായി എന്നുള്ളതാണ് ത്രിപുരയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. But now in Tripura, the CPM and Congress have handshaked each other. They made a coalition understanding under the table. എന്നാൽ ഇന്ന് ത്രിപുരയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ അക്രമങ്ങളും സഹിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇന്ന് ഒന്നായിരിക്കുന്നു. അവരെ ഒന്നിച്ച് ഒരു മുന്നണിയുടെ പങ്കാളികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ത്രിപുരയിൽ. Temple lands, over 25,000 acres of sacred soil are being grabbed up by encroachers. Land mafias with government blessings grab what belongs to our deities. केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के गठबंधन शासन के तहत भ्रष्टाचार ने अब एक संस्थागत रूप ले लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन कहा, And UDF have led Kerala into a cycle of institutionalized corruption where public office became a tool of personal gain. നമ്മുടെ എല്ലാ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാരുടെ കൈകളിലായി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതി ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മാറി മാറി ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ചക്രം പോലെ ഇത് മാറി മാറി ഈ അഴിമതി ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Under the LDF, scandals have reached the very top with the gold smuggling case. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് കുംഭകോണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കേട്ടു കേരളത്തിൽ നടന്ന സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം. This pattern is further reflected in a series of scandals, including the AI camera scam, the K-phone scam, and the live mission scam, all pointing to a governance model marked by misuse of public funds and a complete lack of accountability. Same the UDF's record. केरला में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। बीजेपी 140 सीटों वाले केरला विधानसभा, जिसे पारंपरिक रूप से लाल किला के रूप में जाना जाता है, उसके चुनावों में 25% सीटें जीतने की उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रही है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनावों में हाल ही में मिली जीत के बाद बीजेपी के लिए यह उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।